friend no Yahaya na ehun nsem koye bebre wo bo na mane o se da bi ada o se ho yi na hyi menim sa wo kai ma yeto yensa enso e de frɛ Yahaya ema nanon wo bai ena obeka de wono so enim ne nyina akɔwie sɛ yɛbɛyɛ DNA na esan sɛ bia na obi twam nti ma mema kwan na Samira enka bibi ketewa bi enche Samira wona wode asɛm no ba ye mepa cha obo ne tofa ema ye na asɛm a wode ba na ne sɛn ma me ye ne ntem ma me ne bre mesrɛ wo me de nye sɛ na ba ye yenko me to aso sad no me nyim ye no ena mi won fami ena wo bisa mi sɛ mi yari anana mi si mi wu ye manu maduro ena wo kan se enko hospital mi si debi ebe manu aduro ena yo wa bo frame na da kro de na ofemi na e kasai eno anu no wo frame ya matimi fa no call ni bio ena mi so abe wo se minyim ena o mu kan chere mi se one day na mi se ai no o mu ju no number na frame no o mu kasa wie ya ena o si you what we ba na o ma akasa to mu ba na o ma akasa wie no to ena yo koye scan no nyina o mu si 8 months 2 weeks ena miss you e ba ya man ko hospital bi na down e ba ya na following week ena me ko hospital ena me ko ye lab ni so kan okay nti se ena wo nti na die nti na mode ba ha na Yahaya se die nti na wo nti na ma mode ba ha ena wo si enya ni dia nti wo si nyi se nya na dia die nti na wo si nya na dia wo si man kan kire na nti okay all right nti Yahaya kwa ba ma me joso na ho ye ba mi adumu ye da nyame ase wa bo ne tofa on se de osi bo ne tofa keto abi no okay enti men kase kan nyina na mom de meka ne se edie enti ena ma won so wo ka se nyinsen no enye wodia ma me da se wa busa me edinta me kase nyinsen ne nya me dia because of say me ne ge ne to no ye ntene bone so me nya ne bone bia me mbono me ndidi na tem me koja no kwan oba me hona me busa na asem 1 2 na o si de bi enye nyinsen yare na me si me mfa on hospital o si de bi adana me koja no kwan no ano no me friend na wonfa me test na wo reply enti na me so almost e ko 1 year say 1 year kra bakra na mo ka chem say wonyem dia me na me so me jesu say nyam dia okay banka media dan ka say omo de to ase ma me na me so me nya we enko onyem ya no na wase enko omo ka yeah because nka won so behunu say won na tie ti wonyem dia yare na wo yare na ka me say me media na nka me maja sum okay by omo yare na wo no ko ye no ka chem say bre na the moment na me friend so asa na me ko si na no ano no wakwiti me contact nim bibia enti me so me ngintum sanya media enti na because of me ka say yanko edie ni na de no kra no beda din bia enda me da say enti asem no na ye twi bo ne tofa de amema wo no enti ye koye DNA na adana ye DNA ne sample ne bra na doctor eye no ade a chen ye na no pa ye awia ye betna ase no me de to so ma ya hwefo ne ye tiefo nyina ehunu se doctor eye DNA no wo explain kire wo no nyina ma wo bia te ase ansana wo take sample no de akọ eye Yahaya ene akoda no sample no na nyame adom ye beko weekend no na Dr. Fred that was Friday say DNA no results no aba bedru na yen no eya na ye mpen konkonsa ke betimi ebisa say doctor na ko san but ye pese ye ne wo awo abonte a wo hwe na wo tie yen no ye nyina ye pe enti ye misa ye pese ye nyina ye behu no wo studio ha ye ko bisa ya ye inquisitive ada ye wo dia na akopenti behu nsa open behu na ye dai dia na enti ye misa enti ye nyina ye ba behu no die ne no ene Yahaya dia anasa nya ne dia na ye nyina anya dia de na so dwonso de ana me ko dwonso mena e bia donko nua na me yenkwa yo mommy you da super from MMA labs
ene bibi nti doctor ntimi ama nti osi imagine mu ma no ti ye wa ha Dr. Ivan Stremene sumaye okay de ye beka no so no ane ba ya nkasa pepe no beka ha na afi so ye chia watiefuo nyina ye chia akomatiefuo nyina ampa mo frɛ sɛ ye meteki sample ye bae na nyame adom results naba ha nti eye copies miensa wɔ ha mema oba ko na mama papa no so ba ko okay papa ni din wɔ ha Yahaya Yusif and akwara ne Baby Rashid. The probability of Yahaya Yusif being the biological father of Baby Rashid is greater than 99.99%. Therefore, it is practically proven that Yahaya Yusif is the biological father of Baby Rashid. Boy, Chino, ne tietia ne tenten nyina ne se ye hwehwe mu no Baby Rashid papa ye friend Yahaya Yusif ne ba. Wow. Hey! Ne ba. Batran 87.9 Kumasi. Ha! Results no. Aba. You know no. Oba. Many problem. Any problem apa. Many problem. Me bema was in so answer na why Waham enti many problem. Me nsro bibia. Meji akora na bobo too. Wani aje? FM 87.9 Kumasi. Wani aje? Wani aje pa? Ada na yem hye kakra. Na yem hye kakra ho ho. Woni me se bibia timi si doctors correct me si saba. Meboa. Nti na bibia tumi si. Nti sanfom so na wo ye no obeye biem. So ne be ma benyim na won kan kire no. David. David. Unye biem. Wasua nyansa frim. Ayo. Okay.